Pozdrav youtuberi, ovdje je Bosnian Tutorials i danas ću vam pokazati nekoliko igrica za slabije računare. Pa da krenemo. Prva igrica na mojoj listi je Call of Duty 1. Call of Duty 1 je ratna igrica u kojoj imate misije i radite ih. Možete da birate single player ili multiplayer, uglavnom pucačne i pucate. Druga igrica na moje listi je to jest Call of Duty 2, isto ako Call of Duty 1, samo drugačije puške i bolja grafika, isto tako pucate, možete izabrati single player ili multiplayer. Sljedeća igrica je Crime Life. U toj igrici živite kao kriminalni život, vi ste kao neki kriminalac, došli u neki grad i vi se sad morate pokazati kao pred nekim društvom, nekim tamo. I vi sada se udarate, radite misije i tako dalje. Sljedeća igrica je Counter Strike 1.6, naravno svi znate tu igricu. Možete igrati multiplayer, single player, pucate i to i tako dalje. Sljedeća igrica je GTA 3, kriminalni život, radite misije, pucate, borite se i tako dalje. I sljedeća igrica je nama najpoznatija GTA San Andreas. Svi vi znate prilike šta se u njoj radi, radite misije, radite misije, borite se protiv mafija, ostalih, pucate i tako dalje. Znate vi već šta se u toj igrici radi. Sljedeća igrica je GTA Vice City. To je isto kao prethodni GTA serijal, radite misije, pucate, uglavnom živite kriminalni život. Sljedeća igrica je Half-Life 2, nešto tu, nisam ja baš kontao skroz tu igricu, uglavnom nešto tu ko pucate i tako dalje. Sljedeća igrica je Hitman 2. Dosta vi kao u neki grad i vi se radite te neke misije, borite se i tako dalje. Sljedeća igrica je Max Payne 1. To je jedna veoma zanimljiva igrica. Vi ste u jednom gradu i vi sada radite misije i borite se protiv tih opasnih zlikovaca. Sljedeća igrica je Minecraft. Vi tu imate neograničen prostor i možete da gradite, rušite, tu možete imati survival mod, da preživljavate, tražite sebi hranu i onaj kreativ, to jest slobodni mod možete praviti, a uz te materijale imate neograničeno. Sljedeća igrica je Need for Speed Carbon. To je jedna veoma zanimljiva igrica koju se trkate, zarađujete pare, nadograđujete auto, trkate se protiv ostalih i tako dalje. Sljedeća igrica je Need for Speed Underground, slično kao Need for Speed Carbon, trkate se, zarađujete pare, nadograđujete, s tim da je u Need for Speed Undergroundu vozila su bolja. Sljedeća igrica je PES 2006. Svi već znate to kakva igrica, to je kao neka igrica simulacije fudbala. Odaberete svoj tim i igrate, borite se protiv drugog tima. Sljedeća igrica je Euro Truck Simulator. To je jedna isto također veoma zanimljiva igrica u kojoj prevozite teret po čitavoj Evropi i tako zarađujete pare i možete sebi kupiti kamion, kasnije onda garažu i tako dalje. I zadnja igrica je SWAT 4. Vi ste tu kao neki specijalac i vi sa svojim timom radite i vi sa svojim timom idete, radite te neke misije. Hvala što ste gledali ovaj video, linkove od ovih igrica ću vam ostati u deskripciji. Hvala što ste gledali ovaj video, vidimo se u sljedećem tutorialu. Ćao!